Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs eyingela njengamanje zithi Kaizer Chiefs deal done, isimsayinile-ke umdlali ogijima-ke laphaya kwiqembu lakhona-ke laphana-ke ePortugal i-FC Alverca laphana-ke uNkanyiso Shinga oyi-defender. I-Kaizer Chiefs bekubekwa ukuthi-ke lo mdlali iyamfuna evela-ke namhlanje ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs isimsayinile already lo mdlali osekulindiwe nje ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs introduce namanye-ke ama-new signing awo-ke amakhosi before uqale yona-ke isizini 25-2026. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.